Levo 8 quilómetros desde Nilingen alá hasta pasei polo Slós, polo castelo. Ali deixei a fonte de Neptuno e o va dixemos eu, a verdade, este pura naturaleza, silencio, calma. Estamos en pleno centro da cidade. Bueno, na parte de atrás do castelo e do xardín do Slós de Karlsruhe. E realmente eses 8 quilómetros foron todo por verde e por naturaleza. É que nos acostumbramos a andar no tranvía, no tren, no coche, e realmente pódese facer andando, é todo verde, con pasariños, con bolboretas, con flores agora na primavera, unha pasada.